Shalom, salamat melambi syulu solanasang, salamat sitamu lante melambi totemo ulendui renungan harian toraya allo Senin tanggal 10 karua bulan talu tahun 2020 napa. La tarangi tu sang tanka dalam mai surak mandatuna buang matuah mai komi solanasang anta tukum palaku pak tunduan tamas sambayang. O puang ambek mamaselan kadatuan suruga tu puang tontong kiti ngaratu ka akimanta lulangan lan mintu sulapa katuangki lan temelambi totemo o puang laki basa laki nanung tudiona sang tanka dalam mesura madatumi apa maranuanan kan kumua kamu o puang tulausi solangkan ni den no pak niate kadami tama marorong tama pak perangingki masolana sangkan mak kada-kada mo komio puang sadia mo kan mak perangilan sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Siuluk solanasang ya tu pak basanta lante melambi ito temo mangka dipasakka lan Yesaya pasal 40 na apa angka misa saya laku karua na ya tu laku pak perangian ya mo tu angka misa saya laku angka talu. Na kuat tu kadan na puang matua apa totemo perangi Yakub tangku Israel tu kupilei langsa na kuah kadan na puang to tumampamu sia to kumombongmu tempon lan mai pak tambukan na indokmu to patunduanmu damu mataku Yakub taungku sia Yesyurun tu kupilei langsa belan na aku la umboloi uai tu beko na sia salu tu kamarangkian na la ku pasaruran ni penangku tu batikmu sia rongkokku tu lanto mimikmu rampoin deto tu kadan na puang matua silu solanasang tu nakamasei puang matua na kuatu ulun na batu garoto na pa ananungan talan temelambi to temo ya mutu da ami mak parondo sia mataku siuluk solanasang ya tu mataku bu utu belan na den na agan tu umpamagiang sia umpatike kenki agan ya to tontong bang ada dilan katuanta susito umpamoro pa inanta ondong raka ka pak ranuan talako puang denduka ki mekutana-tana kumua umbaranana itu puang belana natandai puang kumua ya tu tolino tontong obang tuolan kamatakuran ya moto na pemaranga dukai puang tu kamatakuran na to Israel ulan dui pak basanta na pamototo tu kaparanuan na tuto mangka dipalik 150 tahun na dio Babel. Ya tu to Israel manasa yamu to tahu ta la yamu tu tahu la masanang na belan na den tu pangalu na puang mangka na pori la ko tahu ya to mai disanga Yesyurun to malolo to Israel tongan. Ya mo tahu na puang sia napasakaran mo puang tu pa pasakke la ko bati na ya tu puang la mendadi puang na. Sulu solanasang kaparanuan sia pa apakatana lako to Israel ya mo misa tanda pakaboro na puang lako kalena puang tung kombong tipamula lamay pa atambukan na yadu kalau untundui puang ya mo pamulan na siya makatampakan na mendadi pa apakanas sa kumua tempon dio mai sia saya lakona tae na tampe puang tutaw na puang la pasaruran ni penan na tuminto bati na taon na siya la mentarok susi riu siya susi kani tuo dio lutoran dat salu sulo solanasang ya to Israel tae na maadin la meranu lako kapinomban senga tae na la mataku lako diata belan na ya tu puang maadin numpagaw apa kalian lako taon na moy na ya tu kamatakuran umpamagiang katuanta na den mekutana kumombar tu puang apa susi misa atau mapatongan la tontong ki bantang lan kapatonganan kumua ya tu tae na la patorro sala itu pangalu na sia tae na la untampe itu taun na susi tau dipali belan na ya tu kama turu-turuan na landa
sai lakona. Amin. Ta toleng kurre sumanga ite kadan na puang matua. O puang ambek mamasilan suruga kurre sumanga puang tu kadami mangka pakilalakan mangka pakainga kan kumua inanta emilan tampekan tontongkan lami pasakilan sulapa katuangki matoto mo kan belan nete kadami opuang la tengkan itu tengkaki mentama te allo marasan kipatu pagari itu salah budangki opuang mitontong pasakikan lansangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulu salanasang rampo mo inde tu panandungan talante melambi to temo salama aming karang lako kita minto masolana sang puang tontong pasakeki. Shalom.